Yati ntugenda kusabira obugabe bwaitu. Baibuli negamba mu Bakolosayi esuremu orukara rwa 13 kugarukira rukara rwa 14 akatujuna kuruga mani agekirima yatutashambuka mabwomwana ogonzakwe oututungire mu kuraba mu kucungura esagama ye okuganyirwa ebibi. Yesu akaija yasese esagama ye yatuganyire ebibi nukwe tubeba obugabe baitu arobundi tutukura obugabe obu ebisibirwe bingi emirimo y'emikono yeitu esibirwe nosanga hande ebitukora byona tebikorabamu hateke nkimanyisa ngo omnyazi gwakiatusibire kuno esagama ya Yesu ekaija nukwe tusumure nabweke kiro kihate obora boikiriza Yesu Kristo nko mjunu wawe nkimanyisa ngo inakuikara mu bugabe inakuomerera mu bugabe bwa Yesu Kristo. Leka tusabe ngo obugabe obwije tube obugabe Mwibara lya Yesu. Leka tusabe. Webale MUKAMA Habwamani gesagama yawe agakucungura obwomezi bwange kiro kyati. Webale MUKAMA Yesu Habwamani gesagama yawe agakucungura obwomezi bwange kiro kyati. Yesu Ninyeta ngo noncungura kuruga mu kusibwa kwona ko munyazi gwa sitani obwomezi bwange no bucungura emirimo y'emikono yange no gicungura MUKAMA amakagange no gacungura kusoma kwange no kucungura byone bere bisibiro munyazi gwa sitani esagama yawe Yesu Kristo kiro kyati ne ncungura kandi ne mfora wobugabe habo kubo kaija kufura abo bugabe aba bali basibirwe insaba moyo wawe arkwera omoyo obusinge omoyo wobugabe omoyo wa mananu omoyo wa amani aije mbomezi bwange kiro kyati aleta obugabe MUKAMA wange muntekereza yange aleta obugabe MUKAMA wange mbero byange byo maiso byone bisibire kiro kyati deka bicweke kandi bigwe kuraba musagama ya Yesu ninkusima MUKAMA habo kuba esagama yawe nencungura kandi nemfora wobugabe kiro kyati Omwibara ya Yesu. Webale MUKAMA wabakama webale ai Yesu webale MUKAMA wange abo kuncungura webale ai Yesu abo kumfora wobugabe entekereza yange sumurwirwe esagama ya Yesu ebigambo byange bisumurwirwe esagama ya Yesu. MUKAMA ninkusima Nganyira ai MUKAMA habwokweraga nokwehonga hali sitani mukumanya nomubutamanya ekiro kyati MUKAMA wange Yesu nisaba Nganyire habwokweraga nokwehonga hali sitani mukumanya nomubutamanya nisaba Nganyira MUKAMA wange omwomezi okwehonga okunayehongereyo rundi okubampongere MUKAMA wange nisaba Nganyira ai Yesu habwokucwa emikago na sitani obundaba nabyekolira rundi abande no bambinkolira MUKAMA mfora wobugabe ai Yesu kuraba musagama yawe emikago egerege sagama ya Yesu egimaleho emikago nokwehonga leke sagama ya Yesu ebimale mu amani Omwibara ya Yesu Kristo MUKAMA wange ekiro kyate ninyahakana okweraga oku ekiro kyate ninyahakana okweranga okwehonga alistani ekiro kyate ninyahakana emikago yone inachwire na sitani mukumanya nomubutamanya MUKAMA ngire mbabaze ekiro kyati onsumure esagama ya Yesu onfole wobugabe MUKAMA wange Omwibara lya Yesu Ninyeta esagama ya Yesu okumaraho ekifubiro kyona ekikuija mbomezi bwange kuraba mukweraga okunayeragira hali sitani kuraba mukwehonga kuraba mukucwa emikago na sitani nisaba esagama ya Yesu emaleho buli kifubiro kyona ekizire mbomezi bwange kuraba mukwehonga hali sitani kuraba mukwekaguza hali abahereza ba sitani kuraba mukoraguza nembandwa leke esagama ya Yesu ije maleho ekifubiro kyona ekizira abomezi bwange kuraba mubikorwa ebyo eyinakozere bitasemerire MUKAMA wange ninyikiriza ntabwe embabazi zawe kiro kyati nonsumura MUKAMA wange omwomezi nonyihaye ekifubiro kyona MUKAMA nonyihaye ekifubiro kyona ekyaleserwe kuraba mukwehonga kuraba mukoraguza kuraba mukugenda mu mbandwa ekifubiro ekindikikwaho habwe esagama ya Yesu ninkusima MUKAMA wabakama ninkusima habwokuba ninyikiriza kiro kyati noganyira ninkusima habwokuba ninyikiriza kiro kyati nosumura kanonfora bobugabe Omwibara lya Yesu. Webale MUKAMA wange omwomezi Habwamani gesagama ya Yesu Leka amani agansibire mu kigoye n'abandi gachweke kandi gamareho mu ruhanga Mwibara lya Yesu Habwamani gesagama ya Yesu
leka amani ga sitani agansibire kigoye kimu n'abandi gacwerwa omusango gwomu'ro gwa Ruhanga Omwibara ya Yesu. Habwamani agesagama ya Yesu. Leka amani agansibire kigoye kimu n'abantu abandi gacwerwa omusango gwomu'ro gwa Ruhanga Omwibara ya Yesu Kristo mukama wange. Mukama Ninyangira amani agakunyinganiza n'abandi. Ninyangira amani agansibire kigoye kimu n'abandi. Leka omusango gwa mukama gwomu'ro gucwe kigoye eke kinsibire Omwibara ya Yesu Kristo mukama wange omwomezi. Mukama sirumura amani gawe, sirumura omu'ro gwawe Omwibara ya Yesu. Gucwe buli kigoye kyona kunyinganiza n'abandi Omwibara ya Yesu. Mukama ekigoye eki ekindemeseze kuhingura naho abandi abahikire mukama nisaba omu'ro gwa Ruhanga gucwe ekigoye eki Omwibara ya Yesu. Leka obugabe bwa Ruhanga w'amani bunyimuche Omwibara ya Yesu. Nambere bagambire tindi hika leka mpikeho mukama kandi mpinguleho Omwibara ya Yesu. Mukama wabakama nambere basibire abanyanzigwa ngutindi hinguraho mukama leka amani agomu'ro gwa Ruhanga gaija Omwibara ya Yesu Kristo gampinguzeho Omwibara ya Yesu. Niwe mukama anya kunyimucha, niwe mukama anya kunsumura. Leka esagama ya Yesu ije ekiro kyate mukama wabakama ereto kuyimukya mukama wange obwomezi bwange. Impinguleho mukama wange abo weitu nambere bahikire mukama leka mpinguleho. Abo weitu nambere bagarukire mukama leka mpinguleho. Kuraba amani agesagama ya Yesu. Ninkusima abo bugabo bwo kwileta obwomezi bwange. Ninkusima mukama wabakama habo kuba nochwera omusango ebi byone byansibire mukikaro kimu Omwibara ya Yesu Kristo mukama wange omwomezi. Ninkusima Yesu. Ninkusima mukama wabakama habo kuba nonsumura mukama amani agakundetera kutahingura. Nambere uruganda rwange rugarukire, nambere ensi yange garukire, nambere abantu abasomire mu isomero lyange bagarukire. Amani nigamarwahe esagama ya Yesu. Amani agansibire mu kigoye kimu naba nasomere nabo naba nazairwa nabo. Leka amani agesagama ya Yesu gasingula amani ga sitani agansibire mu kikaro kimu Omwibara ya Yesu. Ninyikiriza mukama wange nontwara mu maiso. Ninyikiriza mukama wabakama nonyimucha kuika rulengo rundi. Nonyimukya mukama wange omwomezi kuruga rulengo runo rundoho nongara rundi Omwibara ya Yesu Kristo mwana rango omwomezi. Kandi rulengo rwo rampikyaho mukama naro ninduhingura ningaruka rulengo rundi Omwibara ya Yesu. Habwe ekitindisa kyawe mukama nonyaha mu rulengo rumu nongara mu rundi. Kandi nonyaha mu kitindisa kimu nongara mu kindi Omwibara ya Yesu Kristo mukama wange omwomezi. Nyimucha Yesu. Nyimucha Yesu. Nyimucha Yesu. Marahamani gona agansibire. Marahamani gona agansibire mukikaro kimu ekiro kyate mukama wabakama. Leta obugabe Yesu. Leta obugabe mbwomezi bwange. Leta obugabe mukusoma kwange. Leta obugabe mu mirimo yange. Leta obugabe mu maka gange. Leta obugabe mu business zange. Leta obugabe mu mirimo yange. Leta obugabe mu sente mukama. Leta obugabe mu ntekereza yange. Leka ndole mukama okwolekwa kwange leka kuimuke kuhinguleho nambere kuli atekero kyate Omwibara ya Yesu. Leka ndole mu maiso mukama. Leka ebiro byange byo mu maiso mugesa Omwibara ya Yesu. Mukama sumura. Mukama leta obugabe mbiro byange byo mu maiso. Mukama leta obugabe mbiro byange byo mu maiso. Leka ebiro byange byo mu maiso mukama bikireho binwe binyomire mukama wange omwomezi. Leta obugabe Yesu. Leta obugabe mbanda bange mukama. Leta obugabe munyoro wange nomukyara wange Yesu. Leta obugabe mbazaire bange mukama wabakama. Leta obugabe mukayo weitu Omwibara ya Yesu. Habo kuba Ruhanga w'amani. Oli Ruhanga nyakusumura. Oli Ruhanga nyakwimucha. Oli Ruhanga ow'amani kandi anyakutugonza mukama. Nongondeze ebirungi byonka. Nongoze ebirungi byonka mbwomezi bwange mukama. Nongondeze ebirungi tokungondeza burwaire. Nongondeze obwomezi. Leka mukama wabakama obugabe bwabwija mu mubiri gwange buleta okusumururwa kuruga hamutwe gwange kugarukira hansi ebigere byange. Leka obugabe bw'esagama ya Yesu Kristo bwolekwe mbwomezi bwange Omwibara ya Yesu. Webale mukama wabakama. Webale Yesu. Webale mukama wange. Webale Yesu. Mukama leka esagama ya Yesu enyahukaniza hali ebitebe by'abantu abalemeseze okurakorana kwange Mwibara ya Yesu. Ai mukama wange leka esagama ya Yesu enyahukaniza hali ebitebe by'abantu ebyalemeseze okurakorana kwange Mwibara ya Yesu.
ayi mukama wange omwomezi leka esagama ya Yesu enyahukaniza hali ebitebe by'abantu ebyalemeseze kukurakurana kwange Omwibara ya Yesu. Esagama ya Yesu leka ije nyahukaniza hali abantu bona abakulemesa kukurakurana kwange Omwibara ya Yesu. Leka esagama ya Yesu ije hagati yange n'abantu abakulemesa kukurakurana kwange Omwibara ya Yesu. Leka esagama ya Yesu ije hagati yange n'emizimu ekulemesa kukurakurana kwange Omwibara ya Yesu. Leka esagama ya Yesu ije hagati yange n'emizimu eyoweitu ekulemesa kukurakurana kwange Omwibara ya Yesu. Mukama leka esagama yawe erete empindukaniza mu bwomezi bwange. Mukama leka esagama yawe enyahukaniza buli kintu kyona ekikulemesa kugenda kwange mu maiso Omwibara ya Yesu Kristo. Mukama wange omwomezi esagama yawe leka ensweke, esagama yawe leka enyimuche, esagama yawe leka entwale mu maiso kandi ensweke ali omunyanzugwa abaleme kundoro Omwibara ya Yesu. Leka esagama yawe ensereke, leka esagama yawe ensereke ali abanyanzugwa, leka esagama yawe ensereke ali emyoyo emibi Omwibara ya Yesu Kristo. Mukama wange webala bwesagama ya Yesu, webala bwesagama yawe Mukama neteka nyahukaniza hali ebitebe by'abantu ebyalemeseze okukurakurana kwange Mwibara ya Yesu. Haleluya. Webale Yesu, webale Mukama okuraba musagama ya Yesu ninyehonga kandi nimpwerekereza buli kiroto ekigoleka kusibwa kwange Omwibara ya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu ninyehonga kandi nimpwerekereza buli kiroto ekigoleka ngunsibirwe Mwibara ya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu ninyehakana buli kiroto nimpwerekereza buli kiroto ekigoleka ngunsibirwe Mwibara ya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu nimpwerekereza buli kiroto ekigoleka ngunsibirwe Mwibara ya Yesu. Ninyangire birote bikoleka ngonde mu masomero aganasomiremo, ninyangire birote bikunyoleka ngonde nkyale mu mirimo eyinakozere, ninyangire birote bikunyoleka ngonde mu byaro nambere nakulire ebyo biroto byona nimbe maramu amani Omwibara ya Yesu. Ebirote byogaruka enyuma, ebirote byobucheke, ebirote bikunyoleka ngonfira rundi ndwaire byona nimbyangira mukoraba musagama ya Yesu. Ninyangire birote by'amasomero, ninyangire birote by'emirimo yeira, ninyangire birote ebyokoleka ngonchale muto, ninyangire birote ebyokulemererwa Omwibara ya Yesu nimbe maramu amani Omwibara ya Yesu nimbwerekereza tibirigaruka mbomezi bwange Omwibara ya Yesu. Ebirote byogaruka enyuma nimbyangira Mwibara ya Yesu. Ebirote ebyokusibira mukigaruke nimbyangira Mwibara ya Yesu. Kandi esagama yawe ay Yesu neyoje ebiroto byange, esagama yawe Mukama wabakama neyoje ebiroto byange kuraba Mwibara ya Yesu. Webale Mukama wange, webala bwokunsumura kuruga mbiroto byone ebikungara enyuma Omwibara ya Yesu. Mukama webale, Mukama webale, Mukama webale ebiroto ebikunyinganiza n'abandi kutusibira hamu nabyo nimbyangira Mwibara ya Yesu. Ebiroto ebikunyoleka ngo nibitebe by'abandi tusibirwa hamu nimbyangira kuraba musagama ya Yesu. Mukama sumuro obwomezi bwange, Mukama sumuro ebiroto byange. Leka ndote ebiroto byokurakurana, leka ndote ebiroto by'obwomezi, leka ndote ebiroto by'obusinge, leka ndote ebiroto by'omuhimbo Mukama bakama. Sirimuke kiro kyati Mukama wange omwomezi obunda byama ay Yesu. Sumura ebiroto byange Mukama kuruga mukusibwa, sumura ebiroto byange Mukama kuruga mukulemererwa, sumura ebiroto byange Mukama kuruga mukugaruka enyuma Omwibara ya Yesu. Esagama ya Yesu sweke ebiroto byange, esagama ya Yesu nyimucha onye mukikaro kino ekindumu kandi ongare mukurakurana Omwibara ya Yesu. Webale Mukama wange,